Thikũ igĩrĩ thutha wa kuamurwo ta munini wa Raila Odinga kihitahitano-ini kia upresident githurano-ini kinene kia mweri wa kanana, Karua niathiĩte na mbere na gũtamba kaunti-ini cia Kĩrĩma-inĩ, umuthi akĩrongoreria gũkanyĩra kura cia mũingĩ wa kaunti ya Meru. Akihurira ndebe ngwataniro ya Azimio, Karua augĩte we na Raila nĩo mangĩhokeka harĩ gũtereba bũrũri atarĩ kũgumia indo cia mũingĩ, akiagira kiene ciĩranĩro cia ngwataniro ya Kenya Kwanza. Kwanza mimi ukumbuke, sicheki na sichesi na kazi. Masaa ya kazi mimi huwa serious na sitingiziki. Unaelewa, mambo haiwezi kuharibika nikiwa hapo na ndugu yangu, haiwezi haribika. Mlima Kenya sisi ni wakulima, sisi ni watu wa biashara, kilimo na biashara iko kwa ndugu yangu Munya. Kulingana na utafiti ambayo imefanyika, independent research, atakaye toa ushindi ni Raila Odinga, wakiwa wameshikana na Martha hapa na Peter Munya akiwa ndani ya serikali. Karua nĩeteteire na kuga we na Odinga matirĩ makuruhanio na mashira o mothe ma ungumania mũgarũ na utongoria wa ngwataniro ya Kenya Kwanza. Mĩario yake ĩkĩnyitwo mbaru nĩ minister wa ũrĩmi Peter Munya. Nini hata watoto wako nyumbani, iko mtoto huwezi tuma na pesa yako, itapotea huko kwa duka. Muangalie vizuri, tutapatia wale wanajua kazi na timu ingine ni timu ya Azimio. Sasa Mheshimiwa Martha na Raila, tunaomba mkiingia kwa serikali mwezi wa 8 muhakikishe tumepata matunda ya kuwa katika serikali. Ona gũtuĩka Munya tiwe ũramurirwo ta munini wa Odinga, Munya nĩonanĩtie kũiganĩra na gũthukĩrwo ministry ya ũrĩmi, ngwatanĩro ya Azimio ĩgĩkayũkia ũhotani gĩthurano-inĩ kĩnene. Ile inaitwa economy, kijana wenu hapa ndiye anasimamia kwa serikali ya nani? Ya baba. Hiyo kazi tumefanya wakati wa Uhuru, tuendete hasa zaidi wakati wa baba. Tusije tukapiga kula tujipate kwa upinzani. Na wale wengine wote ambao mnawajua wako upinzani. Kwa hivyo leo tumekuja tukiongozwa na dada yetu Deputy President Martha Karua kuhakikishia kwamba serikali ya kesho iko katika Azimio. Atongoria arĩa marahuranĩra iturwa gĩcigo-inĩ kia Mount Kenya na ngwatanĩro ya Azimio na mathiĩte na mbere na gũtũgĩria kuamurwo gwa Karua ta munini wa Odinga. Ũngĩhota kũnyitĩrĩra rũrĩrĩ rwitũ angĩkorwo system ĩrĩa ĩkũingĩra ũrĩa ũrĩngĩra president no ũngĩhota kũrũgama aigĩre rũrĩrĩ rwitũ tikuhinyĩrĩrio. Ningĩ rwega Martha Karua has passed the test. Muthenya wa ira gavana wa Meru Kiraito Murungi nĩaratũgĩririe Raila Odinga nĩ kuamũra Martha Karua ta munini wake kihitahitano-ini kia upresident githurano-ini kinene kia mweri wa kanana. Kiribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mobi Washige.